Nenkethi nkatho na nchuna ni untuba kuthirwo gwatanirite na bautwikire Nteto cia ruthemwe na rwa iri tariki 24 mweri-ini jwa 5 mwaka-ini jwa 2022 nkureterete Nteto kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru. Amana Nteto iria nkureterete ni tukagucokeria muchibija moja makarika jantu kwegoro kirirwaria rwa nkindano ya ungavana. Akari na tongere gwita maoni jawe guru ria rwaria rwa nkindano ya ungavana ntuku yegoro. Akari batigania kuria kurewa nyuma ya njogu kwenyangia miunda yao. Na KINYA tugakuretera gicunche kia mbere kia ntangurutano cia ward kiumia giki tukimurika ward ya Goji East. Mwananiretwo mathitho ntuku ya narua ne Purity Richard na ningetwa MAUREEN KINYA na Nteto cietu chiriambiria thaiji. Ntuku yegoro University ya Kemu igwatanirite na Media Council of Kenya, Weru TV na nyomba ingi cia Nteto aja kathetune Kamumero ne bethirite bakithuranira rwaria rwa Imwe kwa Imwe na rwirigite kia ungavana kaunti neiji. Ngavana wa Meru Kiraitu Murungi na Senator Mithika Linturi ne barachumirie kiri rwaria ruru aria barari na kanya kaguchokia ya gwitetera na KINYA kwariria jamwe jamantu jegie Mumeru uria gochwa gitegeke ari muriri kiombe kawira mwangaza amona bou atachumirie kire kuthojwa guku. Mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Muriuki ni agotumurekera Imwe ya togi iria irethiritwe igikujirwa kire rwaria ruru rwa nkindano ya ungavana. Nyuma kutho batongeretio kwa miaka 5 aria ngavana wa Meru Kiraitu Murungi ura kwenda kuthurura jairi Senator Meru Mithika Linturi akenda gagitaga kwa ngavana na muna mbunge we kuruka wira mwangaza KINYA we na giroto kwa ngavana muthira jwegoro irari ntuku ya wikiro latirine nikenda Meru bamenyanwe na mathugano ja mega je kaunti Meru amna bubu bairi babo aria ngavana wa Meru Kiraitu Murungi na Mithika Linturi bashimire nikenda gucokia biri bwa Meru naja nandi ontora bononikana bwitegera muno ni manto je yitsibitari. Nombere kwa mbirio ntubu ni Senator wa Meru Mithika Linturi akithoma watho rabugite ati mtu agitarwa nja kwa minister wa mantu jegio kima mwiri ne kaunti Meru no mwankethro itite ngugi kwa miaka 5. Hii niyo County Governments Act niyo manager uritibungwi wa county government na tuendelea. I will also say nankende 70% of cabinet nikio ntu Meru iruite ne filite itu conform to the requirements cia sheria hii na bano ntu ni athomu na barabangi bathikirite wana Martin section 35 subsection 3 you are a person may be appointed as a member of a county executive committee if that person is a Kenyan citizen, owns a first degree, has knowledge, experience and a distinguished career of not less than 5 years in the field that is relevant to the portfolio of the department to which the person is being appointed. Ontububu ngavana wa Meru buringire guru akigwa watho ni boete kanya kuthura kana kare kuthura. Ete sheria ndio tavo mabwega. Onto ditoruga may. Ditoruga shall. Ko ne kuga you can do it or you may not do it. Ko my friend echo kalome into geta statutory interpretation. Nikunia kuthomithia mantu igwega amna bubu Mithika ria kunganirwa ajokiria ngavana uju wamithoma no ntuna kwenda kura na utumia riitwa mi no kuona clearly katiba ikwira lazima with the knowledge, lazima with the experience na with a distinguished career. So kwa tuika kuina clear provision under subsection D ya rob with ya okay angwenda kuwa yes interpretation ni me kwa dhani oyere ni okosi failure ile rino ndo tutena uwezo bantu eno uwezo wa kurun those departments no ntubonge bra kutinirie ne kirebo bairi no retete uti nambere mono umakethirikari nene no warache na Uhuru Kenyatta every time na uri barache na mukamatandeke so mantu ni akuria
akuane ontu mbeca itikairwa nontu budget niyo etinya kairwa na tuansire kiuria no me bai njuri nemwe so nanga thokyo lo imantu ya miru ukaria yenu bwingwa na kugatha no story na ngavana Kirito Murungi akebera kiuria giki nandi mitheka imuchoreo munene muno wa number 2 miaka 5 ya mbere ibari very powerful ani ototoga no twikiro kilomita muna gwaku that time kuna ndi okay ibwaga sana igwetikia isiakirwe woni bamra manya ndi contractor ngabana lare kangeta road itene runu atwere kinyiringi na ichiki 9.5 kilometers itiera ni budget ya loke ya urena no kumenya wengu twaiba twatete guteta we turae wa mbeca na barabara ilo twatirwe mbeca na baruthithia bara rurenda 21 billion na billion imwe yo twa ya wainaia so thirikari ni tufilite ile national lakini ile twari na power at least mantu ya thithika na ikyo mtu kwenda butuikia asimio kusimyanira na babu amono twabu iteritaya na utubarira tu gutegera kiro ruru ni mantu jeki ithurano arangavana Meru aroriru keja kwithirwa agachindo ithurano nibi kethirwa agetikiria gugituika gavana Kirito Murungi ugashindwa kiri kithurano giki gia tariki 8 ugetikiria gucindwa kana utitikiria gavana that question does not arise ondoni nteshindwa ungishindwa ugetikiria ngashindwa ate na jasireta mithika ni nturi ethori na uge bwawe in any contest no lazima guthe amucini na mucindano na ngwendo bura problem ira tu ndiona ya Kenya na tutura maktaimu na ya kurubantuki baba titikira cia election results cia umira na lakini kankwendo kuira attitude ya mtu kwa atishindwa kutumbikana utumba kumeyabura wananchi bakari. We want a fair play. Results IMBC have enough confidence nayo nkadhidhia campaign fairly respectively na kimuntu wende kenda aumba kuona am the best candidate na fibe ngaimbitie in any event kwa twika antu batampa mandate yoba tongeria au respectively consent na mbetike non to the choice ni antu bakudhidhia tekuwa manya ni lazima we nkiripotera World TV bitambuthuri murioki kagitene okawa Karina Kinya atongeria Bameru ntuku ya narua ni bachumiretie kwariria rwaria ruru rwaungabana baba ingi bakiuga irurari na murutira jwa gukenera amona bo baba ingi ni bamenerete kawira mwangaza bakiuga batenganiri ni we kurega guchumiria akindana na atongeria aregani bawe bagesiasa ni bongerete na kugana nderu ruru rotigi gategate kambarathi jire ira irachumiria Weru nene chongabana Kirito Murungi na Senator Mithika Linturi Mugendi na maoni jakariba burungu chokia nkatho nonto bandi betiera ni rathongi sana itora mitegerere Meru yonthe ibara mitegerete na Kenya yonthe na twachokeria ngavana Kirito Murungi nkatho na Linturi kwithirwa bachitete na gwita ende kirigarania na ara tutironere muruiri giti o kawira mwangaza ura tureterete kwithirwa inya wethirwa bare obo bathatu kenda biuria bira kawira mwangaza ora ya TV newe oria Kirito au no oria Linturi bonthe tuthikirite na tutegete ko turategerere na tona kawira mwangaza imugua imuntu tebuo tongeria no ntukeja kwitho imutongeria aringi chita agetara akaungana na Kirito na Linturi bakorua biuria na ndiki Nteto barabara oraia na tugategera tukona mutongeria wengwa nuriku ni maoni mwanki jareje ititwe ni akarimie na ije yembe kumania na gikaro kerwa aria rwarwirigiti kiongavana county ya Meru ruria rurathuraniritwe ni University ya Kemu na nyomba cia Nteto cia Meru cionthe arena kuni Kirito Murungi na Mithika Linturi akibaraciumirie indi kawira mwangaza aura tigo kwithira bonthe bagwati ugeni. Idea was good na inkuga ibwaga kireo media houses irerombete go participate nontwira ne kuonania level enge egesiasa kire Kenya aza na twategera ne rare mbere lakini ntaiberwe ndawerwa muno
kawere kurea kwejo tosimamia kenze Nteto ya wanawake batu twe wanawake turare shujaa mno tokiwa twina mandamu woto theteranya na umbunge lakini no tunararere kweya kakaria na ware na maendeleo yake ona nairi na ukithakene lakini oninde iberwa ndawerwa mno no to basioria biu bia lentore na kiraito biu barombere kurania turathikiretie ngavana kiraito na aracokerie ciuria bura kwagirite kinya lentore na araciomeria acokie ciuria bia media bura kwagirite lakini vira bia turiarerie ikawira mwangaza uratweterete no aringite siasa sana kaunti ya Meru etwonagia bura katuritira ngui lakini turamwetera kenda tona atwira agenda cia Meru county turamwacia TV-ni onto bo botarakeneria anto babainge irathongi nonto kwe muntu urariria au muntu teraisi bura mbo thitheria lakini kukulukira rwari rwawe rurararaia ndo atumire wa tomwenda kana tomuthura na kawera no makosa yara kuona athithetie na bweri wete kana ntu tibo ko bira sambura na wara kuraraia umo bwaku bora kwenda na bora kumenyibo kathitheria antu baku na kwe muntu wibaswa kawera na atamona lakini ero kureterete kumuona muthikira na ibo bora muthitheria na mwendera inya wa unyethera atamwendera kawera na iletete ndao ni mno kire afuasi bawe kawera abati weta candidate yogoro tukethera tukiwa twina mbarathi ithatu tukamenya biorio bira bakurania ukethera na aretere inkuibwa nto be muweta mno lakini au na aratere maxi eto mimbi na arona ndiriete mutongeria utemya gwethera we mutongeria gwethera wekira anto bange na anto baratega irare nyumo barare anto na nandi akaribaba bakiuga ni bathirite witikio na kawira mwangaza njandala yorare yokwana ni loromba kwewete ukendeleza ngwiro ukendeleza lakini tokwana kawira mwangaza utebinya utemaono na yonya yariku ende torua tomwete tokiangavana re iria kombo toritera ngwe wo ibao bieta na nyabio eta bia ichithete kenda mure koi murega mukuru owe negoro iro kurare ni mindia council pombe ndene Meru county mindia chionde ira ikaraga guku amuinya na baite no ntorika na ngatega nkona baite nei advertisement ewe gutangaza ntukira yegoro ende kawira we atirombere gukinya koguo ora turagire kawira yegoro kendibeti ira no utomwaga mathikone no utomwaga miranone no utomwaga biathone bietu tiga ukiona kawira tiga muone TV newe kana kanchenewe na murega areo murega akareka kuija kawira atija na ndi kawira ri mami wetu ri urenda tutonga iria ara kimurega ri no gwitwa program ni ukarega kuya na program ira irithiete kwariria thina cia antu babutinda kubera macinani wo gutigutosa kinya kubatha ni bakuromba nyomba cia Nteto igwate ugeni kinya rwiri baite bingi kenda bari amiru babathikira na basiura ni mutongeria uriku wa kubua wanasiasa kuibara baringe tumakelingo ene aki debate ne ontu yaira irariku ne muntu ombo tofautiana mutongeria na muntu wetuma ko debate iransi ya devolved ito ya ontu ya Meru county to na consensus kenda itombe kubwithru nyacio no tutuguthikia tugarie Nteto citu rendu ya tutangazira ria media ya twita ria media yonde ya twita turitu twerese bwana nchi boto kwenda kurutha tubari tubetiga no ntiro tukomboka va mwana nchi mwingi antu baingi kinya bara batakiombo tuona so mtu natigio kuthuka mtu na yeberese rontu kitharaka gikwarua Kemeru gikwarua timbi mtu okuthukiro tukerira cha ruterero MP ruterero mawa ombere buru ndenda tontu musalendo etyo na njagi smart etyo na kinya John Paul bonde bari mtu ngwiro ombo te gwetha etoritira twenda ma MCA kinya media renge organize ma MCA veto nento especially barato atarere gitare to nya to tebona to tisie ngwe onereko ibaurite ndene ya county ineke ya ne town sietu Dennis Mugendi Weru TV mushini o maua county ya Meru.
Akariba kuma Thaa irangi na nchengereni batiki bagitaraga Thaa inene nyuma ya njogu gutonya miundene yao na kwenyangia imera irombare yao nandi ni thirikari amona kinya rwangirwa gukaria nyomo cha kithakaniru KWS gutonyera na kubachokeria marija sara irabetithitwe ni nyomo iji ni bongerete na kuga njogu iji ni twikite ugwati bonene kiriana bao ndiria bagweta chukuru kiri kainda. Kevin Kimathi katutaririe. Akari muno arimi bankereche la irangi na Thaa urwando rwa Kenja ibati utala sare mbesa kathomba miundene yo nyuma ya kwithukirwa nyumoshia kithaka ire bakuinjo unashiatia sio kinyanga imera bio mwanka muthia biria bakurima rwa wishwira kiara mune kiu waure ire nkuruke njau 60 njau ichongwa ojuwera wo wambu ukora njau kerekerete njirorori chiere cheche unanga membe ibo muntu enarete thina aime watethia akibithira graftendi watweka membe yongwa ni ondireregire muntu eregirite muritira bya kuria imona bya kuria nkori atire kathirikari nonto njau iche thirikari njau tatu ka nyumba tendethia njau iche thirikari kathirikari na ire utuma tura thina na tutikuona muntu uro tuthiata na ribure bakuria thirikari nene watanirete na wangirwo kare nyumo icia kithaka ya rukenda bros ni ukumela tiati kiri kuria sare ye buru bashoketie mpare ne ringi Rwanda ru na muno njo iji osirwa ntere kwithamia nao buruni ontukaro akamenyeria netukuwa turi atori na tongeria ba iturari thirikari ya national government ne bweri ukumira na kucompensate kana kuria ngarama iranjo ireketie kwenyangia into biantu KWS itukuromba through county commissioner beye barikie kwailia mawenyangia ara bwethekirite kire irio bietu bireketie kinyango nenjou nonto anto beto bategemea kintu kenge tiba urimi bwa nyanya na mpempe na twinto tungi turato kinyangitwe ninjo romba thirikari tuyende utorieria bora bombeke gutubwetheria bongwa batorieria tito chumbura ndene yeturari na kinya na beto wita skuru ibo chikwenyangia kinya into miundra mbi manto na yonde ni asara kitwenio batu ta kubyo tona akiri kechio ende thirikari nonto nyo benefit age boke njoi ibone batu na twito kunyilika reti atorera into bieto na imparene tore totekinya inya miundene tore ta kubyo twiraetie miundene yo tukiraia ende into bibieto bya reware ni bitweto atathakana byo na buni atiaturi imaraba kuatana boba kindukira mashukuru rukire ndiri yo madhanyu moyiwe tabata trimane ashio njirene atu tena ukaria bobo wega ndene ntore la irangi wito wetio karia bobo ya tafadhali kwambe kathirikari netutethie bureka umba no ntutu ina thina buru njau nirokiretwe tukerwa ati batu itumenyaniria njau na takombeka mwana ndamwe akamenyaniria nyumo kinyana skuru woboto no mwanga wike mwana chukuru njau last year ichiare onarengi ichaura ire mwana na jegora mono itho uchaura ire mwanga thaito igwa atarigwa na no thirikari neturi tugori thirikari gari ate kiripotera Weru TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi Ogwani bujurite Ntemwe kwa umwe wa baria baguchwa giti kia MCA kia wodi ya Mwembe tawe Kinga Kaburia nyuma ya amba kuithukira nyomba yawe na kumuya into kathomba irio chiringi ngiri 190 na mutungi jwa gas. Kaburia nandi na atariretie kumakira uturo bwawe nyuma ya thuganirwa gutiga bare kira gachio gitene kiawe na mbicha yawe iratune biawe gintu kiria kuga ne makania kumania na murunga mojo wawe jwa gisiasa. Ogwaya anu abwambete mochie kwa Rosemary Nkinga wa Kaburia umwe warombi gite kia MCA wandia Mwembe kerege chigombunge kia Mara nyuma ya antu batakumenyekana ako bunjia na kuthungira gwake na kuija asa umana ndengwande na threat lakini ubo toto mandungamia wira bwako buranguruta bwa gutetera antu ba Mwembe
punga batengitite nkingo nitaendelea tena imara. Kare ruri Jumapili utugo kenda gokia muthenya wegoro ire kujiritwe imabisha bochonkoni kuma kirege chigombunge kia Mara ara chiringi nkorokia ngiri 150 mbeca baribari chaumbire kura. Kakuta ni ukweli kuna mahali mlango gate ilikuwa imevunjwa na mlango na aliibiwa. Aliibiwa pesa 150 na akaibiwa mtungi ya gas na redio. Inawariba ndio tunaendelea kutafuta ni akina nani. Biko tunaendelea na investigation. Kuringana na nkinga ukirethira mirango ya nyombenu yonthere mirugure na kajio kare giteni na into binge bibinge biaraganite kiri nyombenu. Ndari kuchwalo jira kutamba kitchen ndethira ndaitha mulango wa kitchen ndona imurugure. Alafu ndanauta ndugagira ndona ka stove katio kameko. Alafu ndona into mbietuli twau mulangoni wa kitchen. Iga chiambecha ugite ndio kana umthieta ya nyombenu na mutungu angaci kuma ntuenu atibiringetie metho. Au kwina sofa set kwa ina kajio kako ka kitchen kaigirito. Au on the sofa. Alafu ndona music system talioni adire. Kiongera ugite na kwegua ya bonene ta muntu mukana nkinya muringi chiacha na kuongera ringi chiacha bantu akaiba bateri no kuongerwa gokaria kagita gaka nonto onakethwa utikuvamiwa no kuvamiwa na kanywa kutuka intimidated kenda tutiga siasa lakini wewe nina pono ntupo agenda no lazima tufumilie na tuendelee mwanga tuliki. Kinga arekeretie akiugaga no akwethirwe na cindani bake bagichiacha nontontu goithato nthiru mbere ya ntuenu na aria kwambiria gukira gichiacha. Ntegeria kuuga ati gutai na element ya gisiasa how that day. Unoketha kwa ina thagale of any other nature. There must be, I believe, element ya gutumania ndiye mwanamke nkira na nkira temone kuendelea na siasa. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Ni kuma kirirugano runi utukuona kanyaga kunogoka ugeta kuraja insokerete na Nteto nkuruki. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. You want the ultimate entertainment package? Look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount, then enter your PIN and press OK. You can then switch on to any STV or Pang channel and wait for 5 minutes for channels activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes. Yes.
yetu sako ni ukugwata ugeni kiri M-Banking na arano weke muthithu gukurukira paybill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi jama ingi kumenya manto nkoroki aranire natu gukurukira info@yetusako.co.ke kana turingira thimu gukurukira 0111 038 000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Mantu ya erothi. Mantu yogi mabomwiri ndene ya mirui ikiete kironda sugu. Uti muntu wita anywhere ndene ya kaunti wiwaki wa kwenda wako na sibitali. Kwa Andres mantu yake murimo na ya thina hii lazima mbanja tisetu assigned inene nonto boburi bandawa. Useta assigned mbecha cia kwa Andres staff issues. Baraba ina madina yo cia promotion. Mushara ni aurire motivation yo ya kusavu antu betu ba county iterio nonto batipiment endugu iraba kuona ndene ya thirikari irio nga improve hospitali yetu at least every sub county either in a properly equipped hospital sina madieta sina the right consultants na siomba ku offer services ila sionde ikwasot ni wananchi betu ilazima tuseta sign mbecha cia kwa address staff issues baraba ina madina yo cia promotion iraba ina dina sio cia allowances sio batarwa nikenda tumba kuboost morale yao na nikenda bomba gushoka nguine bwe lakini tukawatanira onabo nikenda bamenya twathithia mantu ya kinyabo mwananchi wa kawaida ilazima haundumwe bwe na bura kwagirite nenkwenda obura ndenda nende kurani county na ku address problem we na technology inja ya ICT nikenda tukumba kweria ucheki na kumonitor kinyanda itari ba ibe yangu ine na obuko dibe dera beko kana batiko kweria kuriria mirimo no na irere ya niyo tukomba kundiro nayo na ku ensure sufficient stock of drugs system we ikampa atumia the right time to order na together to an established central stores where sibidawi kedira kuna undi together we can not to sort out problem ya kiafya nonto bia biurite imadwanya kundiwiru ya thirikari kwa address problem cia ira wananchi bakuira tinga mbekalento uri kuri ngabana Gakugwata ugeni oringi kiri Nteto cheru themwe ngichokera MCA niwe mutongeria wonekaga kwithirwa ari akue buru na muringi kura ithurano bya mwaka jojo gitigiki kia MCA nikionekete gukuchiria ruirigite nkabo na kinya ward Egoji East etetigiri nyuma mwandiki wetu wa Nteto Nchinyari Kinywa na athiurukanite na ward yeje kwaraniria na kari kuthikira ugambi bwa tongeria baraba gochwa gitigiki na nkoroki kuthoja mirandi rethithitwe rungu rwa MCA wakagita gaka negesigo kiujirite kajuga ga siasa karakethiritwe kagiuka togi na kiumia giketo retegera ntangurutano cia ward ara kiumia giketo kumurika Egoji East. Kiumia giki turimurika ward ireri mwankene jwa kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi niyo Egoji East. Egoji East ni imwe ya ward ithandatu cia gicigo mbunge gia South Imenti iri na akari 35,000 na aringi kura 17,943. Ward ije kagitene gaka ikuchiritie arwiri gite kia MCA 15
wa mbere ari MCA wa Kagita Gaka John Paul Kireria. Ni competition njega iu ni ukuonia gitikiki na riri na ni kuonania uria karite gitina ikaritie bwega nuntu kero gakaritie buruku kero kari murebia nyancho bia kama matereka balabala ena mantu jamai batige na tamaa ya guchwa gitikiki. Mheshimiwa Kireria uria urungi na tigiti ya kiama kia UDA ethiritwo agitongeria wodi eje kwa miaka 2 ja kansla mbere ya kuja kwa thirikari cha matura na miaka 14 ja MCA. Nitumbite kwaraniria na bamwe babaria baguchwa kurita Kireria gitine giki ario Wini Gataka uria urungita Muruiri Kiumbe na ni mwari wa uria wari kansla wa Ukabere uria wijikene muno takanana. Kireria tore arijikene muno mbita kwa mwari wa kanana. Kuma mbumite igojia jama aja turi na Rua Maxwell gikurune ndingaira gitwakea gikurune ndi mwana biashara ndina matatu ngogisia matatu ni cio ndithagia na inya biashara ingi kwina business twithara twinayo collaboration na sistokwa ya kwendia nini na wholesale bed sheets, bed covers na wholesale. Muchoi Damiano uria wari ndebene ya nkindano eje kinya mwakene ja 2017 na achokierete na tigiti ya Jubilee. Ina biashara nyingi muno goji na te goji onde ni Meru County onde imbila wande na biashara ila jieta kwa Loyal Saints Funeral Services na nibandikite especially antube goji baba ingi muno imbila wande na biashara ingi jia mahoteli na jono bandikite antu kume goji. Ungi uria twaraniritie nawe ni Erastus Misheni uria urungamina kiama kia William Kabogo kia Tujibebe. Ndari senior police officer OCPD na ndari taya honorable na miaka kwa 60. Then kumau nande now I'm doing business ndina biashara nkorita na ni mukulima ndene gojist. Tuchokete twaraniria na Kanywa Gitari uria urungi na kiama gia Safina. Mbumite Koire within Goji East na oni nderetwa just within Koire bakethwa mbaraga Kimeru kiri upside down undi Mumiru. Mbumite mujijwa Gitari wa Kamde na Jojo niwe Kamde. Mbuga giciaro kiria gikuru ni baije Jojo Simeon Kamde niwe arari mubunge wetu wa mbere na nini kajuwe. Na wamuthia kwaraniria nawe ni uria wijikiene muno ta rietwa ria kibande ari Alan Mwirigikaria. Turayonga mbumite ni mitune indi ndita biashara maketieta kwa Miruriri no ndira na mantu ja computers. Bangi bara barungi gitege na tutumbite kwaraniria na Boni Dorin Kaimenyi wa kiama kia Bas, Gilbert Murungi, Martin Murangiri, Valentino Muriunga, Murungi Kasimbo, Bonde bari Arweri Kiumbe, David Karia wa ANC, Evans Mutuma wa kiama gia Nopeo, Enoch Mutugi wa kiama kia Wiper na Moses Kirimi wa kiama gia CCM. Tukiaraniria na Arweri baba baruga MCA John Paul Kireria na akarita gitine giki kia MCA kwa Kagita Gaka nene muno na nande na abati kwebera. This time turenda change. Batika tukuga atiri tukumunenkera 10 years ya kuja kwithura MCA wetu na bado igojino kuigua Anthony baruga bati satisfied na ngugewe. So kiria tukwenda thaiji turenda ebera turenkera mwana omutungi tuona wangi tukuigua tutenganirire tomba gwitaita kabere. MC ojo liku na karite otogere for the last 10 years na ingwitikia mtu akarite gitine kiwa miaka 10 bora bundu bakuthaenda kuthithiria antu thaini athithitie na wakibachokeria mbere nguchokeria computers ba kwa nkado nuntu twetha na masinani gutiwe no umwe akua ntirutite ngugi buru baba umpinga bonde guti mtu akua ntirutite ngugi na kerwa ne akuga ni umwe nawe ni nkumwelewa kata atwire Kenya katije kati in touch na ground amenya nara tumite na nara turi president late president Moi ari president 24 years anto babalingo batukwe ni mpala no bakwe ni mpala barabano idogi kwao na batena lonji nuntu kinyori mutongeria uri mutongeria utongerita gwakunja mtura ukuringira gituma muno aikwira ukala muno kinyawe ngoka muria miaka 10 gwakunja uthitheti atia utongeria ni ta gwakunja ulo tumba kuthithia mantu monde na ntuku imwe kiabire mbeche-ini cha thirikari ko kunenkerwa ukamanenjire kidogo iko kwa uninkera ntubego jisti uwe akubera ninkarite muno ni athi wengo achoke ndiguru
one miaka 10 kakulibwa thitie bubu nene kinya kwa wenja kenda amenya miaka 10 ni gintu ikaimono na miaka na gintu kinini muno. Arweri baba ni bajukitie kanya kutheria imwe cia nguto na propaganda ire kuringwa kenda baterone kura. Baba rwana ni sana bauga una tendi project ati kandu ngiki nikenda ndukia kura cia antu bamwe na irongo nda kubera oni guti muntu ndungika no tonda na kutoto na ria na wona ntuku imwe ngimura ati tukiwa ati tutethanirie nikenda tudukia kura cia goji kandi kenda tudana pattern iji imbamwe barauga oni angande project oni nte project ya anybody oni ndauga ndungami o karija Erastus Micheni wa muthamia kana muranjasho competitors baku bakambiria kuga atiri ugeta kuthura muntu nontu ni mwana ongania muthure ni nontu nakumba it is an issue but ngategera nkona atiri te kwithora ndi mwario kanana tikyo the only thing katuga atiri mwinya ng'ombe ikagia mwari ikeja kwithirwa mwari ria ni kuriteria ng'ombe ria ni kuriteria mwari bateri kurita nguruki na oni ntirunga mino ntundi mwario kanana mpewa kura cia sympathy no ntundi mwario kanana ka ndi mwario kanana but kaumo no karia no tongoria no boria aba Uhuru etire University overseas aba wategera resume ya kiraito etiugaga Harvard ni America utegere abogeta West kana kungi kanini ninka mbumete abroad teni ninka na kiria nkwenda go stress tikimiro kiaragio bunge egoji ya miru. So abakimiro gyakwa ni mbiji kimiro gyakwa tikiega but that is a non issue. Muchoi Damiano horo gutwa gitege kina tigiti ya Jubilee na ugite nethiritwe akiringithanwa bonene na murengo jwa Raila Odinga jwa Azimio ontobure ati kuoneka gukenera. Kule baba kuga manto ja Azimio onto tuli kiama kia Jubilee lakini nkabela propaganda hiyo tukathiria onto tikia matukuthura na utiro kiama igaro eja kuthondeka barabara kinya bwa thuro imendete bwa tonya mbunge bia makabo watiga bwata ugeta kuruta ngugi uri binafsi ko uri bakwamberia kureta manto ja biama batu kagitaka tuli thura mutongeria tikiama. Nawe MCA Kireria uri na tigiti ya UDA akioneka kumuchokeria. Ndienda kulomba baki atoshinda nabo mtu kaigwa ndo nchia baboku kewa nuendete baboku kinya kewa tena ngui njega ugani baboku bamwe betu balijana nturene bakawandungi na kiama kia Jubilee enengo support William Ruto uga kamerene tia kuga gotuko tia kuga Raila kamera itia kuwi lunga mambela kamera ugiatiri ndungi na kiama kia Jubilee na nengo support mheshimiwa William Samoei Ruto tugwatanire ntuku ya rojo kiri gichunche kia biere twaranirie na kari na kuthunja imwe ya mirandi ya Igoji East aja Nteto ne Weru na uni Tinyari Kinywa. Antu bakuru kuma ntere cia Kipkone Gembe Central ne bakuthaitha thirikari kwiza na mpwe na kuba utethio bia kuria na into binge biria biombekia kubatethia gukara uturo buri na gitio baruga kinya kwethirwa ne baciandikithitie na makundi gote kinya umwe wao araraonete mbeca cia ukuru kana kinya muthemba jungi jwa utethio kuma kiri thirikari. Kevin Kimathi ni agutariria. Nyuma ya mwekuru mwenti woti we mwenekyo mekithiru thinene mwekuru tuire kirimene kia mburio ruburu wengwa nkomweshone bunge ketigania West rewu kulukira MCO kolotwa Priscilla Karoki mwekuru yuna thamitwe kirimene kini aturi na kwe wangia kuria we mwene na njewe kumane na watibura bombo mwata kirimene ki ahi wengwa batwe kia kene na tuina kio nontu wa mwekuru atigi mwene kwa kibarine na baria mwene na reketio mutia igwendo bona na burantu abonete beba utethie muntu na MCA oto twera no miaka 15 tawete kinyara ya kuona na tamanto ya kuendelea tu Samaria mwe monete wa kwenda gite thai mwe koro monete akarumia mwe koro point 5 kenda ona akuria na tona towe ena kana nyaka tirata nya skuru na bange na baninte na banene nabo na turi baria kwa kirima kibolo tetani na thirikari ya county Runguru MCO nao kithenjie thaiba ne ontuburu bote anilia ontuku tumikirikyo kinene batumi
Netukuromborekeri nontu bwa mbicha eu ende tuketha tugikuretera rugono ruu oria tugwita na mbere bakiariria akariba kwa ng'ombe anene baukaria ario DCC wa Tharaka South na OCPD wa Imenti North niwe Alexander Makauni borite akariba ba gutuma ndugu ya there katigati kao na aturi bao bubone nyuma ya karigo chumiria na kuinga barabara ya Miomponi gweta Meru bakimeneria gutewa kwa kibao kiria kironanagia ndagata iria igwatithanagia Marimanti na Nkondi na irerekete gwa kwa ntuko cia ruarua bariuga ikarikarire ne rimwe ria jama inge ontu bura butumite bakaumagara na muthuro gwa kagita ne kwithiritwe na wagagia mwankene jojojwa North Imenti na Tharaka South na miaka 50 na babu na tunyurwa munda na mana utunya munda no ntona bonge bakonziuruka ko ng'ombe gogwa na mantu mo na kariba kwa ng'ombe wa dini ya Nkondi Tharaka South Sub County arabakire muthenya gwemthe bakunditwe no rugo nyuma ya karikare utigo baguke muthenya gwemthe araki bauge kuonania ndagaca imbia gukorwo na kurwa na kino akugikirimo kiurite na nkara aciari betu baba tutiere begagwa bena thina ino niigwe munde ndi na miaka 46 still ndi na thina ino na mathina mamonde imaminda uturo na itukwenda kuria thirikari agate batunya mbaria agate bakurangira mete ya county government idokoniara bakora tugo tugo bobo ke munde bainya ikibao baye bagite yakona njira kuthinda gacani na gotuwa thirikari kuya rega twera urgaranyira njira ngate ya county council awatwandirwe kiani ya kwa ng'ombe baya bakura twareterwa mbariara ana babubo bajire bakamata otugo ikebao batokorere stima ibagitangire gwaya twekero ara itianganaga tokothokerua mete gukorwa aya twacoka twakira twacoka twathokerua seti yetu ya Tharaka Nithi tugukira emuthi kebao kiatekere ti muthomi njoki gatokathia ta tigo thirikari ya Kenya DCC wa Tharaka South bwana Mohamed Hamde akiariria karia banyuma ya bokurugura barabara inoge ntuthinya cia rukire mnanipata mzuri kati ya hapa muko na shida mnalalamika isipatikane muko na shida tena na muko na makosa ambayo kuna watu wana insight hapo kati yenu mtuachie sisi ni serikali haikushinda hiyo mtu na hawezi shinda sisi lakini mimi nasikia kuna mtu alifanya mkosa hakushikwa, mwingine alifanya mkosa hakushikwa. Kwa upande yangu, tafadhalini, mimi naambia nyinyi, munipatie nafasi. OCPD wa Imenti North bwana Alexander Makao. Shajua ni nani alifanya hivyo, tuchukua hatua. Then on the other side, tukutane sisi kama security team, tukuwe na joint meeting, tujadiliane the way forward. And then ile intelligence napata ni kwamba kibao wakati iliwekwa hapa sijui kuna daraja nataka kubomolewa. I don't know the truth. Orakoromba giteke msi wa Nyaki East bwana Kimathi Mutara. Antu betu boko ng'ombe uchore bra tutwire na butu tarara tubicene thoko ni kinya na muntu umwe katugurana ira nabo tukaguranira nabo bagatugurira na ndenda kuga atiri antu betu boko ng'ombe na tugwatene kinya na antu baimenti baria bakwija kuthithia makosa jo ntu makosa ja manene ja antu betu jathithitwe barabara yeje kurimwa eremerwe na thirikari Tharaka Nithi county anda muthomi njuki na ibarabara batu atuthondekere ja unde mu biashara kwetho igukubwa kugitanire barabara ene na gweta kujukia nyamiriko kuma kithioroka ndenda kuga mtoro arathira makosa ja gukura kibao muthomi njuki atari na intention yeriko kana eriko kenga bano Tharaka Nithi na batu kweja kurojithanua ugu urakurire kibao koi makosa arathire antu betu ni mpumete boimenti na nkiuga ndi mwendi maendeleo ngwetete Miomponi witirwa photocopy chakwa cha ibande no ntoba mantu jara ndenderete na joja campaign muthia barutite mbitokere mujumbe wao gitonga murugara gutigera na kubacura tito cia minda yao ntubura baugite bogatetheria kuthira thini ino cia minda kwenda taito na ito kwenda tonengera taito njingi atweka buru babo titonengera taito tigo totigo koromia kura tokaromia mtora ya tothetera getomi mboria imbio tokothura tore munene wakoya gotochobera mathena maratwenamo otuandara Nteto na wano kothikeria ogungwaria ukakwetha twemenerwo kia bokwaga taito njinji agwore tochwera ito baba igo tochobete otire gonge njinji ngokwereka baba nchowona ntobaku itokothena na itwetera
kinya 2022 marwa kwana na baba mutariki kendra. Nkiripotera Weru TV kuma Nteto Tharaka Mbito wa Paul Ogwakabithe. Ngichokera rugono rwa ukabere antu bakuru kuma Nteto Laikipkona igembe Central neba kuthaitha thirikari kwija na mpwe na kuba utethio bwa bya kuria na into binge biria byumbikia kubatethia gukara uturo buri na gitio bariuga kinya kwethirwa ni batiandikithitie na makundi gutikinya umwe wao araraonete mbecha chokuru kana kinya muthemba jungi jo utethio kuma kiri thirikari. Ino ni grupu ya anto obakuru bankurukia miaka 70 wa mwena ekuru ntigwa barabaudhurana okira egita nonto bakuthina mbe na gucokaniria atonyuano endekiriro okiao ni gutwikikana kinya gwethirwa mbecha ciana wa thirikari cia akuru gutire kinya umwe kiribo hagunika na mbecha ino bakirigagwa na atakuthia na mbere tukumbuka muno tukibachwa kuri bakora mbia cia inua jamii akoro baba tare to bondi ba ya ombera tulie mheshimiwa no mwe tuona kadha tukandikwa twa to bisi ya chibo kwa tweka tukaletha cia kwa bichi twachumbura chibo kwa uno gatokuwa mbecha wabangi bakora inua jamii ibakora mbecha turi antu bakoro miaka 70 na witia utengo ito siombaira kenda ba bombo twa misanda inye bya kuria no tethio banjira yonza anche no tukiwa na kungi no ba utethania mbia se weso fandi tuteonana kana singo mathasi tuendane ekundi ketu karanze amwe tu yao tuteta thako tete no buratu go bange baite thirikari ya katolanire twene kundi kya antu bakuri miaka 70 witia na twena ekorobantiwa na batu to ngurupu ile kinyake ya itokara antu amwe twinde itorinje state ikundi bieto ndene thirikari Kenya itukumenyekana endekiriro kiaone kiria tongeria wamwe na thirikari iraithirie akuru bantura ino ya Kipkona wamwe na ntura cia Kube nikenda kinya bathina mbe na gwikirwo mubangoni wa kwayagwa mbecha ino na muno kurugi kinya kureterwo misanda nikenda abaguneka nikatuboria gikire twaboria atiri nikabaulilwe kwenge kuru na akuru bakuru baya wanya mbesa no techo tona tue ba twaigwenya bangi bakwa misanda ute musanda tona nikabola ni ruibati ni kuromba thirikari itutethie na bire nabio nontu wa inya yetu loi tukura miaka 70 witie nana nende itwa tukuria thirikari atire kiraito oi watwenda royo na uke itwa ukulukiria boboya ari ukeya ende wethira ntu bakuthira ri iroto oringwa kuranu kuma Nteto Kipkona gebe Central Betan Class Chabari. Ngatho cha mwanya ni untu bauge wa gwatakanya gakuna kwithirwo gwatanirite na bautu kiri Nteto cia ruthemwe tuchemane thaa 3:30 kiri Nteto iji na ingi nkuruki mbeta MAUREEN Kinya mwana neto mathithio Purity